I think it's a good day. आम्ही आज इलेक्शन एक म्हणतात ते एक सिम्बॉलिक पार्ट विच वी नीड टू डू थ्रू आउट द 5 years ऑल ऑफ अस लायक अ एक्सटेंडेड फॅमिली. सो ते बरे वायटाक सगळे जाण जेन्ना बरोबर आसता मत म्हणटा ते फक्त एक कर्तव्य आसता. आनी आय थिंक बोथ द कॉन्स्टिट्युएन्सीज आर लुकिंग व्हेरी गुड. बोथ द वे द पीपल हॅव कम आउट विथ सो मच ऑफ थिंग्स कॅन बी सीन की वन इज तांच्या पोटान जी एंगर जो आसा ह्या सरकारा विरुद्ध तो एक दिश्टी पडटा आतां. दुसरो म्हणल्यार दे आर व्हेरी क्लियर इन टर्म्स ऑफ डेव्हलपमेंट. आश्चर्य करपाची म्हणटा ती देवर लॉट ऑफ चार्जीस ऑफ द जॉयंट वेंचर ऑफ BJP अँड काँग्रेस. आय थिंक इट इज कमिंग थ्रू. इट इज कमिंग थ्रू बिकॉज यू कॅन फायंड अ सिंगल पोलिंग एजंट नॉर अ पोलिंग टेबल ऑफ दीस काँग्रेस फेलोज. म्हणजे कॅन्डिडेटूय दिश्टी पडना, टेबलांय दिश्टी पडना, खुर्च्योय दिश्टी पडना. सो दिस इज एक्झॅक्टली वॉट आय थिंक द चार्ज विच वॉज पुट ऑन देम देर इज अ जॉयंट वेंचर टर्न आउट टू बी व्हेरी 110% ट्रू टुडे मॉर्निंग वेन नोबडी इज देर. मे बी इले तांचे कित्याक भोंवता ते कितें सांगता ते आतां लोक are quite surprised. I think Penna Frank constituency and Sukur constituency, both our candidates, where in Sukur, Jayesh also is ably supporting in Giri and Sarigaon Panchayat. And Parra Sudha will be a surprise which will come out in favor of Vaishali as far as the Sukur candidate is concerned. And as far as Penna Frank is concerned, the people are already seeing the trend where the voting is coming and the way it is happening. I am very happy with the way the first half is. Only थोडी गव्हर्मेंट मशिनरी वापरलेली दिसती पडटा थोड्या बुथांचेर where they are slowing down strong booths, where they are slowing down the voting. So we have reported to the AERO and the concerned officers and asked them to expedite. दनपार पर्यंत समज आता जाले जवळ जवळ 2 जायत आयिल्ले आसा. आमकां आनी एक वरा भितर आमकां समज ट्रेंड दिश्टी पडना देन वी विल हॅव टू मूव विथ अ लिटल डिफरंट स्ट्रॅटेजी एंड अ थॉट. आता पर्यंत whatever is coming, whatever has come, I would heartily take this opportunity to thank the people of our constituency जे सदांच आमच्या फाटल्यान खंबीर राविल्ले आसा. आजूय आमी सकाळच्यान मोग दाखयत आसा बाय कमिंग आउट एंड वोटिंग इन दीस ह्यूज नंबर्स. wherever there are huge numbers we only need a government machinery to ensure voting takes place. आणि जे लोक भायर सरुना I appeal once again to them to please come and vote and give your decision on a vote. कित्याक कितले उलयले जाल्यार वोटिंग काउंट्स एंड दॅट इज द वेर युअर होल से किंवा कितें विचार आसात ते आसा भायर सरतात.